וואו, עם הכריש, הוא רב איתו, הוא מתכסח איתו. Seorang penyelam Israel dikabarkan tewas usai diserang seekor hiu di lepas pantai Hadera. Adapun video detik-detik hiu menyerang sang penyelam beredar luas di media sosial X pada Selasa 22 April 2025. Dalam video tampak seorang penyelam tergesa-gesa naik ke permukaan laut. Ia berenang dengan cepat berupaya mencapai tepi pantai. Nahas tak berselang lama terlihat sirip milik seekor hiu muncul tepat di belakang penyelam Israel tersebut. Sang penyelam langsung diterkam dan diseret kembali oleh hiu masuk ke dalam laut. Penyelam tersebut sempat melakukan perlawanan namun usahanya sia-sia. Setelah perlawanan singkat dari penyelam Israel itu, warna permukaan laut kemudian seketika berubah menjadi kemerahan. Perekam pun langsung mengalihkan kamera smartphone-nya usai melihat kengerian dari perburuan sang predator ganas dari laut lepas. Kuat dugaan penyelam Israel itu tak selamat dan tewas seketika usai dimangsa seekor hiu. Dilaporkan hingga saat ini jasadnya masih belum ditemukan dan sedang dalam pencarian. וואו, עם הכריש, הוא רב איתו, הוא מתכסח איתו. وحياة الغالي علي إنه القرش أكل واحد هون. يا وردي قطعوا. Demikian informasi terkini Syederalon. Saksikan terus informasi lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun serambinews.com. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.